bakka jirtanitti isnaa ga'u kaa'uu dadhaban fudhatamaan qatan namni isaan dhaga'u addunyaan isaan dhageessu hundinuu didda jala ummanni dimokiraasiin sirna dimokiraasii habaqaalee deemaa jiru Oromoo kun edaa biyyootti kannan biyya bulchuu danda'a ija walqixxummaatiin laaluu danda'a amantii walqixxummaan oofuu danda'a ummata kanaaf kana khiyya kaan hin jenne walqixxatti ummata oofuu danda'a ta'ettu ummata addunyaa bira fudhatama waan harkachaa deemu jiru gabeyaan isaanii ta addunyaadhaa raawwattee jirti gabeyaan isaanii ta addunyaadhaa duutee jirti gabeyaan isaanii ta addunyaadhaa rakhishtee jirti gabeyaan isaanii ta addunyaadhaa bakka dhabdee jirti jechuudha guyyaa jallaamni galee warra magaalaa dhaqee taa'aa jiranii jechuudha tun takka lamada biyya keessa fudhatamni muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi ilmi abbaa gadaa harkachaa jiru abbootii amantiirraa sabaa lammiirraa ummata adda addaarraa adeemsi isaa filannootti dhufu kan akka moo'u taa'u ni beekan jechuudha. Tanaaf saatannaa adda addaa jaarratanii gareelee ijoollee amaaraa tan naannoo adda addaa keessa dhalatte qe'ee teenya keessa dhalatte hundaa'u gurmeeffatanii humneeffachaa ala kanarraa propagaandaa warra oofuuf warra garagaraa feesbuuka kanarra kaayyatanii diinagdeedhaan isaan kana habaqaalaa cinaa dhaabbachaa akkaanii fi biittituun jeeqamtu akka mootummaa tanarra namni ka'u akkaanii fi mootummaa tanarra namni fincilu taasisaa kan jiran wayyaaneedhaa ol nafxanyoota kanaa jechuudha. Naftanyoonni kun ammoo dubbiin jabaachaa deemuudhaan haalli isaan barbaadan isaanii mijaa'uu diduudhaan walitti garagalanii jiranii jechuudha. Fonqolcha mootummaa naannoo san irratti godhachuun maaliif isaan feesise ta'etti laaluun barbaachisaadha. Wanni fonqolcha mootummaa humna jaarrachuudhaaf adeemsa isaanii gadi tubachuudhaaf akka barbaadanii dirreedhaa fi magaalaa fi uummata isaanii qabatanii lolaaf qopheessuudhaaf lola gaggeessuudhaaf lola qawweedhaa jechuudha. Tanammas adeemsa isaaniitti ragaadhaan nu garsiisanii jiranii jechuudha. Akka dhumuu qaban akka ajjeesuu qaban warra addarraa ne odhaman malee duubarraa dhawame hin awwaalamne ta'uu isaanii dhaadachaa turan nu garsiisaa turan jechuudha. Arraanta nammoo fonqolcha mootummaa ifii walirra godhuun isaanii kun ammas deebi'anii maqaa balleessaa ilmaan abbaa gadaa kanarratti oofuu ta'anii jechuudha. Tanaaf aktiivistoonni hundiif qopheessuu qabaa jechuudha. Xurii maqaa nu dibuu barbaadan rabbiillee nurratti hin qeebalu nuti maqaa godhaa jirreef uummanni keenya godhaa maqaa hin jirreef ammoo tattaaffii isaan godhan nuti firraa ittisuu danda'u qabnaa jechuudha. Ifii wanni walirra deebi'aniif maali? Maaliif balaasan uumuu barbaadan? Isaanummaan kunuu wanni isaan yaa'aniif maali? Wanni isaan godhu yaa'aniif maali? Waan kana duuba eenyu faadhaa jira? Eenyu wal qindeessee deemu jira? Tan jettu sirriitti isaan kanaa fi sabaa sablammiidhaafis afaan uummata hundaa galutti himuun barbaachisaadha jechuudha. Nuti qofti walii himuudhaa miti. Sabaa sablammii 82 olituma biyya teenya keessa jira. Sabaa sablammii taan hunda ijoollee kuush jaamee qabamte. Akka kuushitti uummanni wal qabate. Akka amantiitti uummanni wal qabate. Kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan islaamaa hundinuu wal jaalate. Uummanni Oromoodhaa olaantummaa isaaniitii fi abbaa biyyummaa san jabeeffachaa deemaa jiranii jechuudha. OPDOlleen lash jechuu sanirraa xiqqoo jabaachaa deemu jirti. Tooftaasii jijjiirrachaa deemaa jirti. Hunduma caalaa Oromoon tokkoomtee deemuun irree kee. Humna kee hegaree ilmaan keenya hegaree lafa teenya hegaree biyya teenya hegaree qabsoo abbootiin teenya amma dura godhaa turte hegaree jaarraan abbaa gadaa irra wareegame elamoo qilxuu irra wareegame jeneraal waaqoon irra wareegame nadhii gammadaa irra dhabame ilmaan Oromoo kun hundinuu irratti barbadaa'anii dhabaman hegaree teenya sanii jechuudha. Wanni qabsoo tana jabeessuun nu feesisuuf wanni qabsoo tana qishnaa godhuun nu feesisneef amaarri irraan tana fonqolchaa ifirra gaggeessuun kun walirratti General Chichid Engadda lola biyya san irratti labsaa ture kan milishaa leenjisaa ture waa hedduu dubbachaa ture jechuudha. Waa hedduu dubbachaa ture. Waan himamaa ture keessa oduu biyyaa baate tana dhageeffadhaa eegas gama sagantaa teenyaa bal'isuu irratti dabarraa jechuudha. Obbo Nugusuu Xilaawun himan naannichatti har'aa karaa naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolcha mootummaa taasifame fashalaa'eem. Naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolcha mootummaa taasifamu waajjira ministeera muummeetti itti gaafatamaan pirees sekireetiriyaati obbo Nugusuu Xilaawun himan naannichatti har'aa karaa gurmaa'in caasaa mootummaa irratti dhiibbaa geessisuuf yaalamu obbo Nugusuun ibsaniiru. Yaaliin fonqolcha mootummaa kunis guutumatti to'atameera jedhan. Yaalii kunis injifannoo uummanni Amaaraa fi paartiin naannicha bulchaa jiru Amaaraa Dimokiraatik paartiin argate mulquu fi uummataa fi mootummaa irratti miidhaa uumuuf bifa qindaa'een sochiin kun taasifamuu obbo Nugusuun EBC'tti himaniiru. Yaalii fonqolcha mootummaa taasifame booda
galatoome abdu hakim keenya isaatum maxxanse warri waan kana godhaa jiru yaaliin fonqolchaa tana adiibbaa kuffisuudhaaf jechuudha. Adiibbaan kuftuu dhiistuu dhunti rakkoo teenyaa miti. Ammoo wanni nuti hubachuu qabnu maaliif kuffisuu barbaadanidha. Nuuf yaa'an. Adiibbaan tun ODPdha wajjin Abiyyi wajjin gurmooytee biyya qabdee deemaa taatu maqaa taateef akka fadhii teenyaa san nuuf maqaan argamne cabsu qabnaadha. Hurreessu qabnaadha. Kuffisu qabnaadha. Isii tana cabsinee biyya qabannee lafatti lolarraa eegallu Baardaarii fi Gondarii fi naannoo Amaaraa godhannee Tigraayinis yoo taate Oromiyaanis yoo taate mootummaanis yoo taate gizee akkanaa lafa jala waan saatanaa hojaan kana akka jiru babal'isanii jiran. Ragaan dirree dhawaadha. Ragaan jijjigan waan godhaa jiran. Ragaan Finfinnee keessa waan godhaa jiran. Wanni kun hundinuu lafa jala qindeeffatanii hurree addaa mootummaa tanarratti fonqolcha mootummaa yaaduudhaaf tarkaanfii addaa godhuudhaaf ta'uudha mala. Isii tana eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Naannoon Amaaraa irratti arraan tana Dooktar Ambaachoon dhawamee jira. Fuula duraa dhawame moo duudaduu baay'ee gana adda laallaa jechuudha. Dooktar Ambaachoon pirezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa yoo fuula duraa dhawamne malee huddudubaa dhawamnee awwaalamnuu jecha zamana kana wahuma ati kadhattee harkatta. Wahuma ati farrifattee harkatta. Zamanaatu kana ta'ee jira. Zamanni hawaan farrifattee harkattu. Maraachuu yoo fayyade ni maraataa jechuudha. Namaan taa'ee yoo nama taatee dhumta. Yoo karaa haqaatiin qabadhee deema yoo ta'e haqaaquma qabu. Wahuma ati farrifattee harkattaa jechuudha. Warra tokko nagarree warra waan farrifatu. Warra amma fakkeenyaaf ana ta'uu hin dandeenye ana ta'uudhaaf maqaa kiyyaan naggaduu jira. Hangaasaa Ibraahim Kadur kaja'u Feesbuuka firraa cufa. Haasoo keessaa yaadadhe jechuudha. Firraa cufaa Feesbuuka warra waaniin ani hin jenne achirra barreessee ana ta'ee ana maqaa balleessu barbaadu. Kakkanaan nu keessa jira jechuudha diqaalaan. Diqaalota kanaa hadhiif keessaa xaraguu barbaadu. Ni maraattaa jechuudha. Fayyaan qabaattu. Osuma waan akkanaa naanneessituu maraattee nama keessaa baata. Dooktar Ambaachoon ni farrifate. Maal farrifate? Addaan yoo dhawamne malee duwwaan dhawamne nu mana awwaalamnu jee qalbii dargaggoota naannoo Amaaraa fudhachuu barbaade. Harkifachuu barbaade. If jala deebisuu barbaade. Jecha san jee jechuudha. Arraan tana duubaa dhawame moo fuulduraa ganaa otoskooppiin isaan baane wanni wallaansaa gadi hin baane ni qorannaa jechuudha. Fuuldura mata keenyaaf ni saaxillaa jechuudha. Ammoo dhawame haakima seenee jira. Du'ee jiraa ta'ettus oduun ni jirti. Hin duune lubbu qabaa ta'ettus ni jirti. Du'ee moon duune ganaa addan baane jechuudha. Nuti wanni hubanne ilaa ammaatti tattaaffii goonee fi bilbila goonee fi waan bilbilee gaafannee fi kana hunda haakima galuusaati. Haakima seenee jira. Dhawamee jira. Lukaa dhawame moo duuddaa dhawame moo qomaa dhawame moo addarraa dhawame moo huddubootaa dhawame ganaa minnaa xarraaw nagar yoonaal jechuudha. Waan ganaa qorachuu teenyu ta'a jechuudha. Wanni tun ammoo wanni nu garsiistu jarri kun jara namaa ciisu kan taane hubadha. Nafxanyaan namaan ciistu. Nafxanyaan namaan ciistu. Nafxanyaan ammaas aangoo maleen ciistu. Aangoo maleen jiraattu. Na warra nama jala jiraachuu fadhuu miti. Warra nama jaarraa abbaa gadaa himee jira wanta isaaniitu itti kaajee summii isaanii dimokiraasii ja'an malee hogguu yeroon geesse wanta isaaniitu itti kaajee keessaatii itti ol dhimmisti jee dhugaadha. Amala isaanii saniitu itti kaayachuu amala kam amala bulchuudha. Anaas si caalaadha. Ati naagat ta'uu qabda. Isii tana cabsinee keessaa ba'uu qabnaa jechuudha. በአማራ ክልል የተደረገው መፈንቅለ መንግስት ስልጣን ወዳድና ለስልጣን ጥማት ያላቸው ኃይሎች ያቀነባበሩት ነው። ማንም የመንግስት አካላት እጅ ያለበት ጉዳይ አይደለም። አብን የሚባለው ወንጀለኛ የጫማ ፋብሪካ ማክፈት የሚገባው ድርጅትና እስክንድር ነጋ የሚባለው በፌስታል ይዞ ከእስር ቤት የወጣው የተላጣ አይጥ የሚመስለው ሰውዬ ያቀናበሩት ነገር ነው። ዶክተር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ያቀናበሩት የትምከት ኃይል ነው ይሄን ነገር ያደረገው። ጀነራሉን ስንት ጊዜ ተናግረናል። እሰሩት ብለን ተርሜ ቀሙምቸ ሚኒስተራ ስትምነጅረ ጀነራል ትቸኸነ ሂዳ የነ ምክንያቱም ጀነራሉ ትንቢት እያደረጉ የተለያዩ ጊዜ የጥላቻ ንግግርን የጦርነት ግብዣን ፉከራን ቀረርቶን ሲያሰሙን አይተናል። በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ አገርን የሚያሻግር ባለስልጣን እንዳልሆነ ታውቋል። ነመ ቢየጨሲሱ ከይሰ ሴኑ ከንቀምነ ነመ ሎለ በርባድ የባሩድ ጥማት ያለበት ሰው መሆኑን እብድ እንደሆነ
ለዛም እኮ ነው መንግስት ከእስር ቤት የወጡትም ጀነራሎች ሌሎቹንም እነ እስክንድርንም ማከም አለበት እያልን ስንጮህ የነበረው። የባሩድ ሽታ ሱስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። የጥይት ጋጋታ ሱስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ጆሮአቸውን የሚበላቸው ሰዎች አሉ። የመድፍ ጥይት ካልሰሙ የሰው ደም ካላዩ የማይተኙ ጀነራሎች አሉ። ኢሲተነ ስሪደት ቤኹ ደንደው ቀብነ ኡመኒ ኩን ሎላፊፍ ቆጴይሰን ሎላ ኸይሰን ነቀቹ በርባድ አራንተነ ለፈሳኒ ረተው ዋንጋሪ ዋለማፍ ጋሪ ተከ ኢሳኒቱ ወሊካ ኑቲ አራንተነ tokko cina dhaabane tokko xaasne walin naqu qabna tun takka talamada ammoo nuuf dhaamsi maali if qopheessu akka qabdu if dagachuu kan qabne if jaaruu akka qabdu hidhachuu akka qabdu qawwee ta'e hin hiikkatin jechaa turre asirra teenya amata meeqa guutuu akka ummataatti qawwee ta'e hidhadhu jechaa turre akka dhaabaatti yoo hidhatte dubbiituuf jallata akka ummataatti akka hawaasaatti akka ummata oromootti qawwee ta'e malee wanni nageessi godhaan jiru jennee himaa turre jechuudha. Isin tun mirkanaa'uu danda'u qabdi jechuudha. Ammallee taanaan if qopheessuun humna ta'uu qabdi jechuudha. Shiftaa gaara keessa deemu qallabuudhaa miti. No, ummanni hidhachuudha. Ummanni hidhatee if qopheessee taa'uudha malee shiftaan gaara keessa deemummaa dantaa deemuuf qabasan. Ummataaf jecha deemutti hin jiru. Ummata ka if qopheessee deemuu qabu. Jaarmee irratti hirkateeti miti. If irratti hirkatee. Roorroo dhuftu ummanni ifirraa cabsuudhaaf. Akkuma ummanni ifiif bilisoomsetti balaa bilisummaa isaa irraa balleessuu deemtullee hurreessee daaraa godhee injifachuudhaaf ummanni if hidhachiisee qabsaa'ee qawweesaa hidhatee taa'uu qabaa jechuudha. Ummanni dantaa ummataa eegaa jechuudha. Dantaa dhaabaan eegu. Waraanni dhaabaa dantaa dhaabaa jala deema. Miseensi dhaabaa dantaa dhaabaa jala deema. Yoo dubbiin dhaabaallee kijiba taate hanga miseensa dhaaba sanii ta'etti waan dhaaba sanii dhaadheessa. Kijiba dhaaba saniitti irraa dhoorka. Bitamaa dhaabaati. Ummanni bitamaa dhaabaati miti. Ummanni ummata. Saniif ummanni tana qabatee deemu qabaa jechuudha. Ammallee taanaan tunnuuf fishkaadha. Dammaqi mallee. Muummichi ministeeraa immoo hadhaa'uu qabdaa si'achi. Ijamuruu qabdaa si'achi. Asi'achi tuffatamuu qabdu Oromoos tuffachiisuu qabdu jenna jechuudha. Asi'achi abbootii waan kana godhan hundaa'u tarkaanfii irra fudhattee cinaacha obsaatiif cinaacha tarkaanfii fudhatuus akka qabdu garsiisuu qabdaa jechuudha. Asi'achi takka beeta mangistii dhufanii fonqolcha mootummaa sirra godhuudhaaf yaalan harkaa fashalsiiste. Boombii sirra darbanii sijjeessuudhaaf yaalan harkaa fashalsiiste. Biyya harkaa diiguudhaaf tattaaffii harkaa adda addaa godhan harkaa fashalsiiste. Fonqolchi mootummaa kun yooma eegale. Fonqolchi mootummaa yooma eegale. Mee namni as jalannaa barreessu. Nama kuma tokkoo fi 300 ilaalu jira. Namni as jalannaa barreessu. Fonqolchi mootummaa yooma eegale. Yoo muummichi ministeeraa irraan tana gabbee fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraatti eegaan aangoo qabadhee eegalee kaja'u taate dogoggorteen jaan jechuun muummicha ministeeraa kabajamoo keenyaan. No, fonqolchi mootummaa gaafa Iskindir Naggaa baalaadaraa jee eegale. Fonqolchi mootummaa Finfinnee irratti eegale. Fonqolchi mootummaa Iskindir Naggaa gaggeessu jiru karaa saasan qabne. Baalaadaraa mangisti jeeti. Fonqolcha mootummaa rasaasan qabne gaggeesse Iskindir Naggaadha. Tarasaasan qabne san milkaa'uu dinnaani tarasaasa qabdu naannoo Amaaraa gaggeessan ammaan tan. Tanuma dubbiin fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraa kun lammeeffaadha. Eega muummichi ministeeraa aangoo qabate. In fact, 4 kiilootti itti dhaqu kaansanii wajjin 3 taa'aa jechuudha. Ammoo fonqolchi mootummaa kan dura eegalame Finfinnee irratti Iskindir Naggaatini. Iskindir Naggaa fonqolcha mootummaa osoo mootummaan jirtu mootummaa jaaruudhaatti gaggeesse fonqolcha mootummaa jaamasan. Fonqolcha mootummaa gosa akkam haa qawween cinaan jirre. Fonqolcha mootummaa qawween qabne jaama jechuudha. Fonqolcha mootummaa ka qawween qabne san. Iskindir Naggaatu eegale. Ka qawween qabne saniin milkaa'uu dinnaani. Ka qawwee qabutti deebi'anii ganda isaaniitti fi murru qol godhaa jiran jechuudha. Tanaafuu wanni dhaammachuu jiru dhukkubni kun osoo naannoolee hunda keessa dabree jijjiirama qeeroon fidde kana balaan taane jalan buusne muummichi ministeeraa Iskindir Naggaa mootummaarra mootummaa jaaruu isaatiif heera mootummaa cabsuu isaatiif wanta cabsuu isaatiif fuudhanii humna wallaansa geessu jeneraal Asaaminaw Tsiggeedhaa timkatanya
ትዕቢተኛ የባሩድ ሱስ ያለበት እብድ የሆነ ጤናማ አእምሮ የሌለው በዲሞክራሲ የማያምን በዛሬቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነትን የሚጋብዝ ወጣቶችን ወደ እልቂት የሚጋብዝ ወደ ስራ ሳይሆን ወደ ልማት ሳይሆን አገር በጥይት እንድትደራደር የሚፈልግ ትምክህተኛ ጀነራል ሁነ በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ነፍሳቸውን ይማር መለስ ዜናዊ እስር ቤት ያስገቡት ትምክህተኛ መሆኑን ስላረጋገጡ ነውና እኛም ታዝበናል፣ አይተነዋል። ሰውየው ጦርነት የሚመኝ ነው፣ ግድያ የሚፈልግ ነው፣ እልቂት የሚጋብዝ ነው፣ የእርስ በርስን ግጭት የሚያነሳሳ ነው። በክልሉ መንግስት ውስጥ ስልጣን ተሰጥቶት የክልሉ መንግስት በጀት እያንቀሳቀሰ በክልሉ መንግስት በጀት እየሰራ የክልሉ መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት የሚያደርጉ ኃይሎችን አደራጅቶ አስታጥቆ መርቶ በማካሄዱ በመንግስት ቁጥጥር ስር በአስቸኳይ መዋል አለበት እንላለን። ይሄ ለፌደራል መንግስት መታወቅ አለበት። አጀቻ ተነዱባ እነዚህ ሰዎች ነው ያሉት። እስክንድር ነጋ የእስክንድር ነጋ በድንገት ወደ ጎንደር መሄድና የአማራው ክልል ላይ መፈንቅለ መንግስት መደረግ ድንገተኛ የተገናኙ ክስተት ናቸው ወይስ እስክንድር ለጊዜው ከአዲስ አበባ ራቅ ልበልና እንደ ጌታቸው አሰፋ እኔም በአማራ ክልል ልመሽግ ብሎ ነው ሄደው? ጊዜ ይፈተዋል። ይሄንንም በድንገት ነው ሄደው ወይስ ያውቃል ይሄን ነገር? ዶክተር አምባቸው ይሄን ነገርስ ሲያቀናብር የነበረው ከጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር አያት ሆቴል ላይ አዲስ አበባ ሂልተን ውስጥ የተለያዩ ሆቴሎች ውስጥ እየተገናኙ ንግግር ሲያደርጉ በድብቅ ገንዘብ ሲያደርግ ከአማራ ባለሀብቶች ላይ ገንዘብ እየለቀሙ መሳሪያ ለማስገባት ወደ አዲስ አበባ በተለያዩ መንገዶች ሲያቀናጁ እዚህ ላይ ወጥተን ስንገልጽ ነበር። ለመንግስትም ለህዝብም ስናሳውቅ ነበር። እነዚህ ሰዎች መላ ሊባሉ ይገባል ብለን አገር ለማወክ የሚሄዱ ኃይሎች ናቸው። ትምክህተኛ ናቸው። የአንበሳ ድርሻ ካልተሰጠን እቺ ለውጥ ትቀለበሳለች እያሉ የሚዝቱ ኃይሎች ናቸው። የትኛው የአንበሳ ድርሻ ነው ይሰጠን የሚለው አናውቀውም። በአደባባይ ሚሊሻን ሲያስመርቅ 500 ዓመት በፊት የደረሰብን አደጋ ከ500 ዓመት በፊት የደረሰው አደጋ በታሪክ የሚታወቀው ምንድን ነው? አሁን ከዛ በላይ የደረሰብን አደጋስ ምንድን ነው? በ500 ዓመት በፊት የውጭ ወራሪ እየተባለ እና አህመድ ግራኝ ከሌላ ሀገር እንደመጡ ተደርጎ ስትተበረክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አጣመው ስትጽፉ ነበረ። እስላሙን ስትጨርሱ ነበረ፣ ስትገሉ ነበረ። የእስላምን ሃይማኖት ለማድቀቅና ሃይማኖትን ለማስቀየር የሚደረግ ጦርነት ነበር። በዛ ወቅት የማንነት ጦርነት፣ የሃይማኖት ጦርነት ስታካሂዱ ነበር። ያን ዳግም ለማምጣት ስራ እየተሰራ የነበረው ያን ዳግም ለማምጣት ነው። ይሄን ነገር ስንናገር ነበር። በአማራ ክልል ላይ ያሉ ባለስልጣናቶች ስንናገር ነበር። አሁን ግን የተከሰተው እርስ በራሳቸው እዛ ላይ ደርሰዋል። ኢፊ ወልፊጣ ጅረን ኢፊ ወለጀሳ ጅረን ኢፊ ፎንቆልቸ ደመቁ ቀብዳያቹ ሆጉ ኢሳ ወልካን አቲ ወልጀበይፈዱ ኢሳ ወልካን ጀቴ አቲ ሰሲዩሌ ቢራነ ይገሊን ኢፊ ወልቀበዱ ከራረ ወልዴፈዱ ኢሲሰን ይሞሁ ደንዴሳ ዳወዳ ዋን ሙጫን ኦዱን ሲብርቱ ኩንጀው akkaataa fonqolchi mootummaa qindeeffamee ture. Nageenya mootummaa federaalaa qo'eessummaa magaalaa Bahar Daarii fi naannoo ishee to'achuun qaamolee gocha kana keessatti hirmaatan irratti tarkaanfii akka fudhatuuf ajajni kennamus obbo Nugusuun himaniiru. Hawaasni dammaqina naannoo isaa eeguu akka qabus waamicha dabarsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo dabalataa kana. Muummichi ministeeraa waraana raayyaa ittisaa hunda ajajanii Bahar Daariis Gondariis naannoo Amaaraa hundinuu to'annaa mootummaa federaalaa makalaakaa jala kuftee jirti jechuun tana. Good job jennaan tarkaanfii hatattamaa yeroodhaan osoo oolteen bulle godhuu isaatiif. Ammoo kaka'umsi wanni kanaaftiif isaan yaa'aa jiran kun karam deemuudhaaf maaliif fi walikkaan maaliif duula kana barbaachise? akka karaa barbaadan irratti offachuun danda'iniif jechuudha. Akka ifiifadhan irratti gaggeessuun barbaanne jechuudha. Hin dandeenyees. Karaan isaan barbaadan maali? Fonqolcha mootummaa gaggeessuudha. Fonqolchi mootummaa osoo ta'ee fi masaraa mootummaa irra gaggeessan Dr. Abiy irratti. Arraantan ilmaan abbaa gadaatu marsee taa'u jiraan. Ilmaan abbaa gadaatu eegaa jira. Ilmaan abbaa gadaatu keessa jira. Tun hunda bira dabarree ta'es gahaa jirraa jechuudha.
ummanni amara tiyojiin nuti rakkoon qabnu nafxanyaadhaa wajjin moo rakkoon qabna ነፍጠኛ መቼም ነፍጠኛ ነው ነፍጥ ያነገበ በመሳሪያ የሚጎረንን ማለት ነው ዶክተር አምባቸው በቅርብ ጊዜ የሰጡት መግለጫ ነበር በነፍጠኛ ጉዳይ ላይ የተሳሳተ መግለጫ ነበር ሲሰጡ የነበሩት ነፍጠኛ ይሉናል ይያል የተለያዩ ነገሮችን ሲሰጡ ነበር እኛ ደግሞ ያንን በግልጽ እንናገራለን ማለት ነው የተከበሩ አዲሱ አረጋ የኦሮሚያ ክልል የኦዲፒ ጽፈት ቤት ኃላፊ በቀይሮ ደም የመጣው ለውጥ ቀይሮ ከእስር ቤት ፌስታል አሲዞ ያወጣቸውን ግለሰቦች ባላደራ ባላተራ ብለው የሚያደርጉት ነገር እንቃወማለን በሚልበት ጊዜ እኮ እንዴት እንደዛ ትላለ ብላችሁ ስትጮሁ የነበራችሁ ሰዎች እንደዛ ያለው እኮ በአዲሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይመጡ ነው አሁን ለምን ዝም ትላላችሁ በአዲሱ እኮ እውነት ነው የተናገሩት ፌስታል ይዘው አይደለም እንደ የወጡት መጭዋሹ እውነት እኮ ነው የተናገረው አልዋሽም ግልጽ ነው የተናገረው ያለውን ነገር ነው የተናገረው ፌስታል ይዞ ነው የወጣው እንዴ መድፍ ይዞ ነው እንደ የወጣው ከዛ ታንክ ይዞ ነው እንደ የወጣው ከእስር ቤት መትረየስ ይዞ ነው እንደ የወጣው ከእስር ቤት ደስ ምትል ኩርቱ ቢጫ እንዳው የፌስታሉን ናፍቆት እንድንወጣ አርጎን ነበር ያኔ እንደዛ አይነት ፌስታል ናፍቆናል እኛ ከሀገር ከወጣን ስለቆየን እንደዛ አይነት ፌስታሎች ናፍቆን ነበር ፌስታል ሰያው ዱያ ዴት ሬወን እስክንድር ነጋረት በማየቴ ናፍቆቴ ተወጥቻለሁ ያንን ፌስታል እኮ ነው ይዞ የወጣው ከእስር ቤት እንጂ ሰው ማርኮ አልመጣም መድፍ ማርኮ አልመጣም መትረየስ ይዞ አልመጣም ኬጂ ይዞ አልመጣም ወይም በራሪ አውሮፕላን ይዞ እኮ አልመጣም ፌስታሉን ይዞ ነው ከእስር ቤት የወጣው ቀይሮ የትግል ባረግ ዛሬም ድኮ ፌስታሉን ይዞ እዛው እስር ቤት ነበር ያለው ይሄ እውነታ ነው ከእስር ቤት የወጣ ሰው ታዲያ ከእስር ቤት ያወጣውን ትግል ማጠንከር ነው እንጂ የሚገባው ማላላት ነው አይደለም መርዛማነቱ ነው ማለት ነው ለማንም አልገዛም የሚኒሊክን ስርዓት መልሼ በኢትዮጵያ ካላመጣው የሚል አመለካከት ነው ማለት ነው ጸረ ሚኒሊክ ነንኛ ዛሬም ጸረ ሚኒሊክ ነን ነገም ጸረ ሚኒሊክ ነን ተነጎዳም ጸረ ሚኒሊክ ነን ሚኒሊክ አባታችንን እጅ ቆርጧል እናታችንን ጡት ቆርጧል ወንድማችንን እህቶቻችንን ደፍሯል አስደፍሯል ገሏል ለሚኒሊክ እርቅ የለንም የሚኒሊክ ስርዓትን አራምዳለሁ ከሚሉ ማናቸውም ድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር በግልጽ እንጋፈጣለን የሚኒሊክን ስርዓት መልሶ በኢትዮጵያ ለማምጣት የሚፈልግ ማንኛውም ድርጅት ሲያምረው ይቀራል እንጂ የማምጣት እድሉ 0.0001 ነው አይችልም እንተላለቃለን እንጂ መቼም ቢሆን መቼም እርቅ የለንም ሚኒሊክ የሚለው ስም እንኳን በህግ እንዲታገድ እንፈልጋለን እኛ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የሚኒሊክ ሐውልት ይፈርሳል እናፈርሳለን አይቀርም መቼም ቢሆን አይቀርም እናፈርሰዋለን የጊዜ ጉዳይ ነው የሳዳም ሁሴን ሐውልት ፈርሷል እኮ የሂትለር ሐውልት ፈርሷል እኮ የሙሶሎኒ ሐውልት ፈርሷል እኮ በደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስራን ሲያራምዱ የነበሩ ግለሰቦች ሐውልት ፈርሷል እኮ በእኛም ሀገር የአፓርታይድ ስራ በእምነት በማንነት ሴቶቻችን እናቶቻችንን ጡት ሲቆርጥ አባቶቻችንን ሲጨፈጭፍ እጅ ሲቆርጥ የነበረ ግለሰብ ሐውልት በእኛ እዩ ተመልከቱት ማለት የሱን ሬሳ አሁንም እየገዛን የኛ ማስፈራሪያ እንዲሆን ማድረግ ነው መቼም ቢሆን ይፈርሳል እናፈርሰዋለን ይናፍቁን ዲጉን ከኛ ሀፈንቀቡ ምን ሐውልት ያው ምኒልክ እሲ ሰወሪ ዴቢሱ በርባድ ዋን ከነው ወፋ ወሪ ጅረን አብን የሚባለው ጠንቀኛ የኢትዮጵያ ካንሰር የሆነ ድርጅት ነው አብን የሚባለው የጸረ ሚኒሊክ አመለካከትን በሆዱ ሰንቆ በልቡ አደራይቶ የሚጓዝ መርዛማ እባብ ነው ከአብን ጋራ ተቀናይተው እየሰሩ ያሉ የውጭ አክቲቪስቶች አሉ በአገር ውስጥ ያሉ አክቲቪስቶች አሉ በአገር ውስጥ ያሉ ሀብታሞች አሉ በሀብት የናጠጡ እነ እስክንድር ነጋ ከጎናሉ ጀነራል አሳምነው ጽጌም እንደዚህ ከጎናለ ያ ሁሉ ተደራይተው ነው እንግዲህ
ዛሬ የተከሰተውን መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ያደረጉት። ደግነቱን ከሽፎባቸዋል። ከፈጣሪ ጋር መጣላት አይቻልም። ፈጣሪ እኩል አድርጎ ፈጥሮናል። መቼም ቢሆን መቼም በኢትዮጵያ ምድር ከአሁን በኋላ የመጨረሻው እድላችን መበታተን፣ እኛም የራሳችን መሬት ኖሮን ኦሮሚያ ብለን አገራችንን እንደ ኤርትራ ማወጅ፣ አሊያ ደግሞ ተደማምረን እኩል ሆነን የአንበሳ ድርሻ የሚባል የለም ብለን ተማምነን የሁላችን ድርሻ እንጂ የአንበሳ ድርሻ የለም የሚለውን ተማምኖ ሁሉም በህዝብ ተመርጦ በህዝብ ተወዶ ዲሞክራሲያዊ የሆነ የአሜሪካ፣ የካናዳ፣ የአውስትራሊያ፣ የሌሎች ሀገር ተምሳሌት የምትሆን ለአፍሪካ ተምሳሌት የምትሆን ሀገር ሁሉም በማንነቱ ኮርቶ ማንም በማንም ላይ ሳይዝት ማንም በእምነቱ ሳይደፈር ሳይፈራ እኩል ሆኖ የሚኖርባት ኢትዮጵያ ተፈጥራ የምትጓዝ ከሆነ እሰየው። ያ ካልሆነ ግን የትም ለመድረስ አይደለም፣ ሞቶ ለመቀበር ሩጫው ምንድን ነው የሚል ነገር አለ። ጀነራል አሳምነው ጽጌ ግድያ የሚፈልገው ሞቶ ለመቀበር ነው። እስክንድር ነጋ ግድያ የሚፈልገው ሞቶ ለመቀበር ነው። ዶክተር ጫሜ የጫማው ዶክተር ግድያ የሚፈልገው ለዛ ነው። አብን ጦርነት የአንበሳ ድርሻ ያለ የሚጮው ለዛ ነው። ኢትዮጵያን እያወካት ያለው እነዚህ ኃይሎች ናቸው። እኛ አገር የመብራት ትውልድ ነን፣ እኛ አገር ለመብራት የተፈጠርን ብሔር ነን ብለው የሚያስቡ ጭፍኖች፣ ሌላው ብሔር በእኛ ስር መገዛት አለበት ብሎ የሚያስቡ ጭፍኖች፣ ሌላው ብሔር በእኛ ስር መገዛት አለባቸው ብለው የሚያስቡ ጭፍኖች፣ ሰውን በሰውነቱ እኩል የማያስቡ አከነማትሌ ነመብራሌ ወልቂጡም ማዳንክ ወረላለ የቹ ተመልከቱ። አሳምነው ጽጌ ሲዳፈር የነበረው በዚህ ሁኔታ ነበር። ትንቢተኛ ነው አሳምነው ጽጌ፣ በጣም አደገኛ ትንቢተኛ። ምክንያቱም የአማራ ክልል በጀትን እየተጠቀመ የአማራ ክልልን በጀት እየተጠቀመ ጦርነት መፈንቅለ መንግስት እያወጀ ያለው ይህ ግለሰብ ነው። በጣም አደገኛ መርዝ ማለት ነው። አደገኛ መርዝ። አዳምጡት። የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ግንባታ ታስተላልፈዋል። ለሰላም ምኞታችን ለሁሉም ህዝቦች ቢሆኑ ሁሉም እጅግ ስላለው የበለጠ ደግሞ እንደ አማራ ትንሽ ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ምናልባት በታሪካችን ወደኋላ ሄደን ከ500 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ትልቅ ፈተና ገጥሞን ነበር። እሱን ፈተና አልፈን እዚህ ደርሰናል። ምንም ጥርጣሬ የለውም። ሸኪን ተከንጅርቱ ነምችኩን ፎንቆልቻ ሞቱማ ዱበ ጅራችሁ ፎንቆልቻ ሞቱማ ከነገገይ ሱረት ተርከ ከይሳ ቀባችሁ ቅንዴይ ሱረት የስልጣን ጥማት እንዳለበት የብሔር እኩልነት የማይወድ ጦርነት የሚፈልግ ግለሰብ መሆኑ በግልጽ የሚታወቅ ነው። በግልጽ የሚታወቅ ነው። ለዛም ነው ከ500 ዓመት በፊት የሚለውን ታሪክ እያነሳ ያለው። የና አህመድ ግራኝን ታሪክ ነው እያነሳ ያለው። ልብ በሉ። የውጪ ወራሪ ተብሎ የሚጠራው ባሰስም አህመድ ግራኝ እኙቱበ አህመድ ግራኝ ጃኒ ያመን መቃሳ የቹ ወራ አለራ ዱፌን ወረሩ ጃኒኒ አመንቲ ዳፊ በላ ዳፊ ኢሳኒ ረሮሪሳ ቱረኒ የቹ አህመድ ግራኝ ነማ ቤከማ አመንቲ ዳፍ ጀቸ ኢሳኒ ወጅ ወልፍጣ ቱረ ተውን ቤከማ ነማ ቀብሶ ገገይሳ ቱረ ነማ ዋን አዳ ቀብሶ እስላም አረት አመንቲ ትየንከኑ የቹዳ ወሬገመ ጉዳ ከፈላ ቱረ አህመድ ኢብራሂም ጃማ መቃንሳ አህመድ ኢብራሂም ሆሬ ጃማ አህመድ ኢብራሂም ሆሬዳ አህመድ ግራኝ የቹዳ በክቲ ዳለቴ ሐረማያዳ ሁበተ በከጃምቱ ነማ ሐረማያት ወሪ ሴናን በይን አህመድ ኢብራሂም ሆሬ ጃማ በክቲ ዳለቴ ሐረማያዳ
Haramaya keessa hubata. Qabsoon inni gaggeessaa ture roorrifama islaamaa irratti didee qabsoo gaggeessaa ture jechuudha. Absiiniyaa maqaa jedhamtu tanaan roorrifama deemu kana ilaa Ijiptitti, ilaa Somaaliyaatti, ilaa Keeniyaa, Bombaasaatti kana hundatti qabsoo garagaraa gaggeessaa nama ture jechuudha. Wadaba keenya lameenuu namni kannees gaafa lola dursan warri wadaba keenya warra wadaba karaa Somaaleetiin jiruu fi karaa Jabuutiitiin jiru kan kannisiise jaroota kana jechuudha. Warra biitiin uummalee buluun qabduu jiru. Warra jechii gurguratee nu gabroonfachuudhaaf dachii teenya gurguratee firooma warra ollaatti hojjaa fudhatee akka nuti warra ollaatti hirkannee isaan hin cabsine nurra dalagaa turanii jechuudha. Dhaga'e tooftaa akka siyaasaadha. Jabuutiin kannan Afteel jaamti. Jabuutiin wadabni Jabuutiidha Afteel jaama. Kan Somaaliyaadha Zeeyilaa jaama. Kan Somaaliyaa kana kan kanne Minilikiitu kanne. Kan ammoo Afteel kana Haayile Sillaaseedhaatu kanne. Akkanatti dachii teetii fi qabeenya kee wadabaati qabdu kana sirraa guurrataniiti ollaa qabatanii ati ollaa keessatti akka qawwee qabattee if jaartee if gurmeessitee deemtee waan hojjenne sirra dalaganii jechuudha. Waa takka godhuu hin dandeessu jechuudha. Cabxee teessaa jechuudha. Wadabni gamalachuutu keenya Oromoodhaati. Akkasitti humna keessirraa cabsan. Isaanuma kanaatu Jabuutii tanaas muree Faransaayif kannee Faransaay jalatti amata meeqaaf akkaanii fi Faransaay baaburaan si baasaadhaaf isii tanaan wal qabatee akkasitti nurra dalaganii dachii fudhatanii jechuudha. Dhumattee taphni akkasitti dhumata. Moyyaalee Keeniyaa fi Itoophiyaa jedhamtutu maaliif akkas ta'a? Maaliif akkasii murra? Ollaa hundarratti akkasii sirra dalaganii jechuudha. Akka ati ollaan qabaannee warri keenya gaafas abbootiin teenya ollaa dhabdee lafatti hirkattu dhabdee qabsoo godhuu hin dandeenye irratti sirra dalagaa turanii jechuudha. Beekamuu qabaa jechuudha. Isii tana hunda taarikhni inni amma 500 jee kan inni irraa dubbachaa jiru tana. ይሄን ያህል ትዕቢተኛ የሆነ ግለሰብ ነው። ጦርነትን እያወጀ ያለ ግለሰብ ነው። እልቂትን እየጋበዘ ያለ ግለሰብ ነው። ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ዛሬ ጦርነት እያመጣ ያለው በአገሪቱ። መፈንቅለ መንግስቱን ያቀናጁ ኃይሎችም እነዚህ ሰዎች ናቸው። ካሁን በፊትም ተናግረናል፣ ስንገልጽም ነበር ለመንግስት እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋል አለባቸው። እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር አውሏቸው ኡመተ ከነ ተወና ጀለ ኦልቻ እነ ሞቱማ ከደነ ይር በጣም ትዕቢተኛ ናቸው። ሰላም አይፈልጉም። ደህንነት አይፈልጉም። ይሄን ሁሉ ሲያካሂዱ ነበር። ይሄ መታወቅ አለበት። በአሁኑ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው መፈንቅለ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ከሽፏል። መፈንቅለ መንግስቱ አልተሳካም። መፈንቅለ መንግስቱ የከሸፈበት ዓላማ ምክንያት የፌደራል መንግስት ስለደረሰላቸው ነው። ፌደራል መንግስት ባህር ዳርና ጎንደርን በቁጥጥሩ ስር አውሏል። ሊደረግ የነበረው የነፍጠኞች መፈንቅለ መንግስት ከሽፏል። ይሄ ለአማራው ክልል አደጋ ነው። ለብሔር ብሔረሰቦች እዛ ለሚኖሩት ሁሉ አደጋ ነው። ለሀገሪቷ ዲሞክራሲ አደጋ ነው። ይሄን ያቀናበሩ ኃይሎች ነፍጥ ያነገቡ ናቸው። ነፍጠኞች ናቸው። የትላንት የሚኒሊክ ርዝራጆች ናቸው። በሚኒሊክ ጡጦ ያደጉ የዛሬም የሚኒሊክን ስርዓት መልሰው ለማምጣት የሚፈልጉ ርዝራጆች ናቸው ይሄን እያረጉ ያሉት። ስለዚህ ይሄን በትክክል መንግስት አውቆ ህብረተሰቡ ማውቆ መታገል መቻል አለበት፣ ማስቆም መቻል አለበት። ለማንም አይጠቅም። እልቂት ብቻ ነው የሚጋብዘው። ካሁን በፊት አሳምነው ጽጌ በተለያዩ መድረኮች ላይ የተናገራቸው ነገሮች አሉ። ይኸውላችሁ አሳምነው ጽጌ በጣም አደገኛ ግለሰብ ነው። ሰላም ሊያገኝ የሚገባ ግለሰብ አይደለም። በመንግስት ህዝብ ውስጥ መለቀቅ ያለበት ግለሰብ አይደለም። ተነስሪት ቤኹ ደንደው ደቀብና ነምጭኹን ነገይፈዳ ምናምን ችግሩ አለ። አዳም በላይ ላይ ሲታይ መነሻው ከቅማንት አስተዳደር የራስ ገዛ አስተዳደር ወይም የራስ መንግስት የተያዘ የክልሉ መንግስት ቅማንቶች በሚኖሩበት 69 ቀበሌ መንግስት እንዲያዋቅሩ ወይም ደግሞ ድል እንዲመሰርቱ ፈቅዷል። ይህንን ሁኔታ ደግሞ
የማዕከላዊ መንግስትም አትኩሮት ተደርጎበታል። በየደረጃው ያሉ አካላት ይህንን ሲያስተባብሩ ባሌ ሮቤ ቀበሜ ጅራ ኦኬ ኢንፎርሜሽን ቀበሜ ባሌ ሮቤ ዳ ገለቶሚ ኢንፎርሜሽን ባሌ ሮቤ አስጀለ ከተባ ጅራ ነምቺ ኩን ቀበሜ ጅራ ተየቱ ዮ ቀበሜ ጅራቴ ቆቆቃዳ ዮ ሂደሜ ጅራቴ በሬዳዳ ሰን ሞቱማ ከደቻ ወን ጅሩፍ ቀበሙ ቀበ ነምቺ ኩን ነመ ያኢ ኡማ ጅሩ ነመ ኮሮ ኡማ ጅሩ ነመ በላ ኡማ ጅሩ ተነይ ማቱ ሬበር አን ኢንፎርሜሽን ቀበሜ ጅራ ሰን ቁበን ቀቡ ባሌ ሮቤ ዳ እዱ ገለቶሚ ባሌ ሮቤ ዳ ዋን ነፍጠኛ ዳ ተነ እዱ ሆርዶፉዳ ፊ ጀለ ደሙዳን birkiidhaan halkanii guyyaa jala bulee chaanaala jaraatis feesbuuka jaraatis namni akka gaariitti jara kana jala deemee a'oo isaanii sirriitti beeku baalee roobeeti. Baalee roobee galatoomi waan hojjechaa jirtu hundaaf. Saniifuu isaan kana tuffachuun hin barbaachisu. If qopheessuun murteessaadha. Tapha isaan deemaniif irra wal dagachuun hin barbaachisu. Wanni nuti wal dha'uu hin qabnu jennee dinnuuf maali? Kanu dha'uuf if qopheessaa jiru akka jiru maqaa beeynuuf. wanni ogumootummaa tanarra namni nama kaasu jalaa dinnee dhoorkinuuf maali kamootummaa kana kuffisuu barbaadu kabiraa akka jiru maqaa beeynuuf yoo keenya irratti daame kute keenya dhoorkuu danda'u qabna keenya qabuu danda'u qabna walirratti noo diduu danda'u qabna ibbooda deebisuu danda'u qabna harkisuu danda'u qabna ittisuu qabna akkasiin injifachuu dandeenya irrina ni qabaanna nama nuti rasuulaa miti nuti sallallahu alaihi wasallam rabbi miti nuti kafur rahim rabbi qofa kabadirra qulqullaay rabbi qofa kadogoggorra qulqullaay rabbi keenya qofa allah isa qofaatu qulqullu ilmi nama khafade dogoggorani hojjeta dogoggora nama keeti immoo akkatti sirreeffattuutu jira akkatti karaddeeffattuutu jira akkatti qaceelfattuutu jira dhawuudhaanii miti cafaquudhaanii miti xiqqeessuudhaanii miti walloluudhaanii miti dogoggora nama jaalattu karaddeeffatta amma Dr. Abiy nyaachuudhaaf amaarri osotti qophaa'ee jiru Tigreen osotti qophooftee jirtu naannoon biraa yaa'ii adda addaatiin Geetaachoo Asaffaa maallaqa harcaasanii irra duulaa osoo jiranii yoo keenyaas irra duule tumsa ta'u jira malee waan biraa ta'utti hin jiru tumsarraa dhorku jirraa jechuudha yoo taane tumsa isaa ta'uu qabna malee tumsa jiraa ta'uu hin qabnu ammallee taanaan ammallee hegerellee wanni nuti dhaabbannee dinnuuf isii tanaan nuu gale malee isaan jaalanneeti miti jaalalti irraa nu qabdeeti miti qaadhimaateenyaa miti isaanii jaalala addaa irraa qabaanneeti miti faayidaa addaa irraa qabaanneeti miti jaarmee isaanii deeggarreeti miti miseensa jaarmee isaanii taaneeti miti adeemsi immoo nuti itti mo'achuu dandeenyutu isii tana dhageeffatanii wal qofachuurra dhageeffatanii walii sirreessuu dhageeffatanii walirra duuluurra dhageeffatanii walii haraddeebisuu dhageeffatanii walirra dhagaaruurra dhageeffatanii waan dhagaa namni sirratti haruu danda'u akkas irratti narre qaawaa walii cufuu karaa walii cufuu isiisan qofaan nu baasa Oromoo isiisan qofaan mo'ataa nu godha bilisummaan irraan tan uummanni biyya alaa kana ture hundinuu biyyatti itti galee akka fadheen magaalaa keessaa fi baadiyyaa keessatti deemu jiru tun dhiiga qeerrootiin dhuftee bara isii tana balleessu yaanaa jechuun karaa dogoggoraa deemaa turuun warreen amma dura bilisummaan hin jirtu jechaa ture warreen amma dura bilisummaan hin taane jechaa ture warreen ammaan dura Dr. Abiy fi Lammaa Magarsa irra duulaa ture Addisuu Araggaa irra duulaa ture joollee tiim Lammaa tana irra bobba'aa turan warra jijjiirama kana qabee if kannee lubbuu tana takkittii tana kannaniiti bara Lammaa faan Dr. Abiy faan jijjiirama kana kan fudhatan abbaa katti ta'an adeemsa qeerrootiin duula qeerrootiin qabsoo qeerrootiin injifannoo qeerrootiin carraa asbaanii qabanii bar irra dhaabbatanii as kennaa jaaniin hin ta'u jaaniin isii kas godhan san nuti maal godhuu qabna hagaa itti godhaa fi harama keessaa buqqisaa bakka guufuutti taate jalaa fuudhaa itti deemuu qabna malee itti hinaafuu hin qabnu itti hinaafuu hin qabnu nama dhagaa irratti haratu dhorkuu qabna qabuu qabna akkaataa itti mo'atanii tukkase akkitti namuu waa ibsatulleen adda adda yaada namni wal mormuudhaaf yaada tokko irratti yoo wal mormuu taate akkaataan itti wal mormanii jira akkaataa itti wal qeeqanii jira akkaataa itti wal sirreessatanii jira adeemsa barbaachisaa jechuudha
arradin nundi afaan banateeti hanga nuti wal nyaannu nu eeggachaa turan hubadhu hanga nuti wal bobbaanu nu eeggachaa turan nuti walirra bobba'uu dinnee wal qabnee warra bobba'uu qabuu sirraa dhorkaa as ga'uudhaafi jarri amma booda wal nyaatu khaysaani hojii deemu keenya nyaannu irratti ifi wal kaan hubadhu tana osoo nuti maa'u wal nyaannee lola hamaa keessa seennee murruq ol goonee dibbiq ol goonee wal lafaan dhoyne isaan dhufaniituma tokkoon keenya tokko jeesa tokko madaa'ee ciisaa kamadaa'e kana lubbuu keessaa fuudhaniiti aangoo qabatanii deemanii jechuudha. Nuti wal nyaachuu dhabuudhaatu wal nyaachisu jira isaan hubadhu tana. Nuti wal kuffisuu diduudhaatu isaan irra walirra kaase kan isaan jala deemuuf irraa muruu qabnaa jaaniiti beeke. Hubadhu tana. Sirriitti tana hubachuu qabdii jechuudha Oromoon. Osoo nuti wal kuffisne kaafe fudhawaniiti aangoo qabatan. Amma nuti wal qabnee walirra bobbaanee walirra bobba'uu wal dhorkinee kasilaa isaanirra bobba'uu sirraa qabnee kan isaan kuffisuu fadhuus dura dhaabbannee na Oromoontu didde ummanni didde ifi walirra bobba'uu maqaa dinneefi kan wajjin dhaabbachuu jirurra bobba'uu jiranii jechuudha. Kan wajji bobba'uu dhaabbachuu jiru kanarra maaliif bobbaan? Akka inni tumsa keenya hin taane isa cabsanii aangoo isaa qabatanii qabeenya silaa naannoo sanii fudhatanii lafa jala ijaaranii fonqolcha mootummaa lafa jala akka taanaa Meeksikoo diragaa lafa jala Ameerikaadhaa fi Meeksikoo idduu lafa jala jiraawee akka diragatti oofanii geessan muuvii raggizee ilaalan akkasin lafa jala illee ta'u qotanii beeta mangistii keessaan ol ba'uudhaaf yaadurraan deebi'an jarri kun lafa jala Baahardaarii fi maalirraa qotanii lafa jala hanga beeta mangistii dhaqanii beeta mangistiitti Dr. Abiy ajjeesanii aangoo sanirra ta'anii labsii dabarsuurraan deebi'an maaliif miidiyaa hunda keessa nama suuqatanii jiran miidiyaa bal'ifatanii heddummeeffatanii jiran Facebook irra caasaa jaarratanii heddummeeffatanii jiran baankiidhaa fi maarree keessatti caasaa heddummeeffatanii jiran bakka silaa instituushan adda addaatti caasaa heddummeeffatanii jiran waa hunda heddummeeffatanii jiran akkasitti deemanii ilaala fajala dhaqanii qab godhanii Dr. Abiy keessaa baasanii aangoo labsuurraa fi televizyiina irraa maarreedhaa mafanqila mangista kaayidwaal jechuurraan deebi'an jarri lafa jala ama 30 yoo ta'e Gondar irraa ilaa beeta mangistiitti lafa jala qotuun yoo amata 40 fudhate 30 fudhate godhuurraan deebi'an isaan hubadhu kaayoo dhalootaatti tasaaniitun kaayoo dhuunfaa qofaa miti akka dhalootaatti biyya tana teenyatti beekan jechuudha nuun buluu qabdi beekan kaan gabra keenya beekan isii tana mo'achuudhaaf ammoo irree tokkummaan nu feesisaa jechuudha. Warreen dhagaa walirra taraa turan amma boodallee dhaabbachuu qabaa wanni jennuuf tana miti. Warreen komii heddummeessitan amma booda dhaabbachuu qabaa wanni jennuuf illeen tana. Meetara takka callisaadha usaati. Itti dhiisaa. Gaarii dandeessan dubbaddaa. Komiinoo jiraatte karaa qeeqaatii fi irrinaatiin osoo hin ta'in karaa jaaraadhaan komadhaa. Akka nama jaarutti nama komachuu danda'amaa bara. Osoo bakka tan akkana nuu gootanii. Warri sila aktivistii jajjabaa jaamtee jiraannaan lafa jala barreessaa sirreessaa wajjii hojjedhaa lafa jala. Qaama isaan kanarra duuluu barbaadu hunda dura dhaabbadhaa. Oromoon bakka amma jirturra caaluu qabdi. Wanni obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidantii naannoo Oromiyaa kalee fideen gada dubbachuu jiru. Oromoon qabeenyaan fi dinagdeedhaan abbaa taatee abbaa kaampaaniilee taatee qabeenya horachuu qabdi. Dhugaadha. Bilisummaan maallaqa hin qabne hin taatu. Meeshaa alaa ol galchuu, ala baasuu, biyya keessa deebisuu, gamana oofuu, gama soofuu, diinagdee irratti Oromoon bobba'uu qabdi. Bar qabeenya biyya keenyaatii fi baankii biyya teenyarra jirturra ka maallaqa baankii fudhatee liqii fudhatee itti naggadachuu jiru kabiraatii bara. Uummanni keenya bar tajaajilama baankiitu qixa naamusaatiin harkachaa hin jiru. Qixa harkachuu qabuun harkachaa hin jiru bar uummanni keenya. Bar baankumaa'u liqii harkachaa hin jiru kannaniif bara. Ulaagaa osotti heddummeessanii. Birookiraasii osotti heddummeessanii. Beekaa dhoorkanii bara. Wallaalanii kasaaniitiif bara osoo dookumentiin hin guunne qaa godhanii kannanii fi waan irraa fudhatan. Tun hundi cabuu qabdi. Tana hunda if diingeessuudhaaf if mooteemsuudhaaf mootummaa qabeenyaan humnaan waa sadeen tanaan Oromoon jaaramaa deemuu qabdi. Waan taayitaadhaan
if jabeessaa deemu. Lama qabeenyaan if jabeessaa deemu. Sadeefa humna waraana leenji'ee waraana ummata waraana jaarmee osoo hin ta'in waraana ummata milishaa hajaamuu fedhu poolisa hajaamuu fedhu marree hajaamuu fedhu maqaa feete kanniif akka jaarmeetti osoo hin taane akka ummata nama eegutti warra ummata keenya eegu leenji'aa deemu qabaa jechuudha. Empoweriif godhuu danda'u qabda sadeen tanan. Arraantan amaarri iyyuu jira. Balbaluu jira. Akka niyaataniituun ta'iniif. Amma deemanii eenyurra dhoobuu yaan waan tana. If qopheessigaa. Muumicha ministeeraa keenyarra dhoobuu daaya. Kawajjii muumichi ministeeraa harka keessaa qaba jee irra duuluu taa'u jira jechuudha. Kaafaan keenya dubbatu. Hubadhu tana. Tana lammaa magarsaa haadhaatu harka keessaa qaba jee karra bobba'u taa'u jira. Hubadhu tana. Akkasitti diina dabee taa'e jechuudha. Akkitti diina beeytu akkasi. Adawwii ta'e akkitti beeytu akkasi. No isaan harka keessaan qaban. Isaan gocha kana keessan seenne. Ilaa ammaatis hin seenne borus hin seenan heera kabachiisaa jiran amma eegaraa hin uumamte. Waan tana fuudhanii isaanirra dhoobanii nama isaanii hunda isaanirra kaasuu barbaadanii jechuudha. Yaa'ii tanan dura dhaabbannee falmuu ittisuu kijiba isaanirra qabuu danda'uu qabnaa jechuudha. Tooftaa isaaniitu akkasi ifii wal nyaataniiti kabiraa irratti badii isaanii dhuubaa yaa'anii jechuudha. Ifii wal nyaataniiti kabiraa irra badii dhuubaa yaa'an. Isii tana mo'annee bira cahuu qabnaa jechuudha. Irra taruu qabna. Isii tanaan kan mo'annee yaa'uu dandeenyu yoo wal jala yaa'ne yoo wal facaasnee miti. Yoo quba waliin laachaa dalagaa wal godhachuu ni danda'a namni taa'ee. Yoo quba waliin laachaa olte wanni ati siisitu takka hin jirtu. You are not doing anything. Teesseetuma irrina himaa olte wanni ati ta'u jirtu takka hin jirtu. Support wal godhuudhaan, wal ijaaruudhaan, wal cinaa dhaabbachuudhaan kan kana mo'achuu dandeenyu. Dirree dhawaa keessatti kaleefi kan ammaan tana yaa'ii guddootu deemaa jira. Makkalaakaan akka jirtuut magaalaa keessa gadhiifamtee jirti. Akka jirtu ganamaa galgala waan addaatu deemu jira. Waan kana oofuttee eenyu jira. Saatanaa warra jiru warra Abinnii fi Dooktar Ambaachaw, Dooktar Caammee, Dooktar Caammee, Iskindir Naggaa, TV Jeneraal Asaaminaw Tsiggee jara kana sadeeni waan kana gaggeessu jira. Naannolee Oromiyaa keessaa bakka uummanni Amaaraatti heddummaatu hundatti ijaarmee adda addaa godhaa jiranii jechuudha. Ijoollee teenyaa ol humna ijoollee teenya irratti hidhachiisaa jiran lafa jala. Qawwee hidhachiisaa jiran ijoollee. Maallaqni haala kana ijoollee xiixu jira. Amaarri dhagayaa jirtan biyya alaa kana hundarraa Iskindir Naggaatiif maallaqa guurree erguu qabna jeetii haasawaa jiran. Laayifii isaanii hundarratti. Ammaan tana Iskindir Naggaati maallaqa maaliif maqaatu Iskindir Naggaati malee piroojeektiin wanni deemtuuf waan biraati. Naannoo hundarratti caasaa diriirfachaa jiran. Kasii hojii lulluuqatu qoradhuuf irraa. Tanaan bocalomnee barre. Tanaan cabaa jirra. Tanaan daaraa ta'aa jirra. Hin beekamu namni sichi qilfata si hojii lulluuqata si hojii taphata si fakkaata informeeshina si hojii wal qixa qabaata deemee sirra dalagaa jechuudha. Isii tana jalaa ba'uu qabnaa jechuudha tooftaadhaan. Ijoolleen akka wal beeytanii wal jaara. Akka qe'ee wajji guddatanii wal jaara yoo feetan. Akka qabaleetti yoo feetan. Akka araddaatti. Akka ilmaan adeeraatti. Akka ilmaan eessumaatti. Akka wal beeytanitti hattuu fi warra hattuu isin keessan laaqame if keessaa baasuudhaaf akka wal beeytanitti wal jaaruun murteessaadha jechuudha. Walumarratti hin duulinaa wal jaartanii. Wanni hin barbaachisne ifii walirratti hin duulinaa wal jaartanii. No. Ka isin wal lolchiisuu barbaadu ifidduu qabuudhaaf ifidduu baasuudhaaf ammoo akka wal beeytanitti wal jaaruun murteessaadha jechuudha. Akka wal beeytatti gisee wal jaarte ka isin keessan jirre isin keessaa ba'a. Ka kaan keessan jirre iskaan keessaa ba'a. Ka isin kana wal nyaachisu eenyu kateeni gartanii jechuudha. Dirree adiirra gartaa jechuudha. Akkasitti kamo'achaa deemuu dandeenya. Fonqolchi mootummaa kun naannoo biraarratti akkan deemne naannoo biraarratti akkan ballanne ummanni maal godhu qaba? Eeggachuu qaba mootummaan tunis eegumsa barbaachistu kan nu qabdi jechuudha. የአማራው ክልል አደጋ ለአማራው ክልል ነው። ነፍጥ ያነገቡ ኃይሎች በዲሞክራሲ የማያምኑ ህዝብን በልተው ጠጥተው አጥንታቸውን ከስክሰው የህዝብን ሀብትና መዋለ ነዋይ ለልጅ ልጆቻቸው ማትረፍ የለመዱ የሚኒሊክ ርዝራዦች መፈንቅለ መንግስት ሞክረዋል። አልተሳካላቸውም።
አልተሳካላቸውም። የራሳቸውን ፕሬዝዳንት ከጀርባዊውን ከፊቱ ከየት እንደተመታ ባይታወቅም ሆስፒታል አስገብተውታል። ሞቷል የሚባል ወሬ አለ፣ አላረጋገጥንም። ባይሞት ጥሩ ነው፣ እነማን እንዳደረጉ ስለሚናገር ነፍሱን ከሞት ያትርፎት እንላለን። እኛ ክፉ አንመኝም፣ እኛ ሞት አንመኝም ለማንም። የኦሮሞ ልጆች ለማንም ሞት አንመኝም ለማንም። ይህን ነፍጥ ያነገቡ ኃይሎችን ግን መጋፈጥ መቻል አለብን። ይህን ነፍጥ ያነገቡ የሀገሪቷን ለውጥ ለመቀልበስ የሚፈልጉ በየሚዲያው ላይ ወጥተው ለውጥ የለም የሚሉት ራሳቸው ለውጡ በኪሳቸው እያሰቡት እንደሆነ ነው። እኔ ግራ የገባኝ እኮ በራሳቸው ዋሌት ነው እንደ ለውጡን የሚመዝኑት እንዴ። ጅጅረም ንንጅሩ ጊዜ ጀውበር ነምኒ ቶኮ ኪሸ ሰዓት ይረመዳላ ማለቀ ይሰሴኑ ረት ይመዳላ ጅጅረም ነምኒ ቶኮ ጅጅረም ንንጅሩ ጊዜ ጀው ማለቀ ኪሸ ሰዓት ሴኑ ረመዳላ ቤታ ሀንገሚቱን ነሴን ረት ኪሴ ስንት ብር ገባ ብለ ኪስ በገባ መጠን ለውጥ የምታስብ ከሆነ ደንቆሮ ነህ። ለውጥ በኪስ አይመዘንም። አማራ የኢትዮጵያን ሕዝብ እንኳን ሊመራ ራሱንም መምራት የማይችል ራሱም የሚገዳደል ታሪክ ነው ያለው። አማራ የራሱን ክልል ፕሬዝዳንት የሚገል ነፍጥ ያነገበ ኃይል ነው። ይህን አማራን የሚወክል ኃይል አይደሉም እያልን እኮ ነው እኛ። በአማራ ስም የሚነግዱ ናቸው። አማራ የሚባል ነገርም እንደሌለ ተናግረናል። አማራ ኢትዮጵያ ሁሉን አስተዳድራለሁ በሚል ታርጋ የሚሄድ የራሱን ክልል እንኳን በሰላም በዲሞክራሲ የሚንቀሳቀስ ኃይል አይደለም። አማራ በታሪኩ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን መያዝ፣ በመርዝ በመግደል ስልጣን መያዝ፣ በሴት በማስገደል ስልጣን መያዝ፣ በመኪና በማስገደል ስልጣን መያዝ፣ በተለያዩ አደጋ ወንድሙን እየገደለ ገንዘብ የወንድሙን ሀብት የሚወርስ ኃይል እኮ ነው እንዴ። እኔ ወንድሜን ገድዬ የእሱን ሀብት ከምወርስ ወንድሜ ኖሮ እኔ ዳሉን በጭራሽ አናደርግም። እኛ ነውር ነው፣ በእኛ ነውር፣ በፈጣሪ ዘንድም ነውር ነው፣ በእኛም ዘንድም ነውር ነው። ያስጠይቃል። ኢዳን ኦቦሌሰ ኪያ ጄሴ ቀቤኘ ሳዳሉ ኦቦሌሰ ኪያ ጅራቴ አን ምስኪና ዮን ቴረ ጅራጅራና አልሐምዱሊላህ። አማሪሞ ወሮ ኦቦሌሰ ነፍጠኛ እኮ ወንድሙን ገሎ የሚስቱ ወንድምና የወንድሙን ሀብት የሚወርስ እኮ ነው። ለሚስቱና ለሀብት ሲል ወንድሙን የሚገል ይህ ህዝብ ነው። ምን አይነት ወራዳ እንዴ! አፈርኩኝ እኔ። እርስ በርስ መፈንቅለ መንግስት በክልል ደረጃ። ለነገሩ መፈንቅለ መንግስቱን የጀመረው እስክንድር ነጋ ነው። በአዲስ አበባ የአዲስ አበባ ባላደራ ነኝ ብሎ እስክንድር ነጋ የጀመረው መፈንቅለ መንግስት ጥይት አልባ መፈንቅለ መንግስት ይባላል። የእስክንድር ነጋ መፈንቅለ መንግስት ጥይት አልባ መፈንቅለ መንግስት ይባላል። ጥይት የለውም፣ ግን መፈንቅለ መንግስት ፈጽሟል እስክንድር ነጋ። በምንድን ነው መፈንቅለ መንግስት የፈጸመው? በመንግስት ላይ መንግስት በማቋቋም መፈንቅለ መንግስት አድርጓል እስክንድር ነጋ። አዲስ አበባ ላይ ፍንፍኔ ላይ ትክክለኛውን ሰው የህዝቡን ተወክሎ በህዝቡ የሚታወቅ በመንግስት የሚታወቀውን አካል በመካድ እኔ ነኝ ባላደራ ብሎ ራሱን ሰይሞ በጠራራ ፀሐይ የአዲስ አበባ ባላደራ ነኝ ሲል መፈንቅለ መንግስት ፈጽሟል እስክንድር ነጋ። መንግስት ይሄን ሊያቀቅ ይገባል። እስክንድር ነጋ ለፈጸመው መፈንቅለ መንግስት መጠየቅ አለበት። የእስክንድር ነጋ የፈጸመው መፈንቅለ መንግስት ጥይት አልባ መፈንቅለ መንግስት ይባላል። ጥይት አልባ ነው። ዛሬ ጀነራል አሳምነው ጽጌ የፈጸመው መፈንቅለ መንግስት ጥይት ያለው መፈንቅለ መንግስት ይባላል። በመሳሪያ የታጀበ መፈንቅለ መንግስት ይባላል። የዛሬው መፈንቅለ መንግስት በመሳሪያ የታጀበ ነው። የእስክንድር ግን በመሳሪያ ያልታጀበ ነው። ልዩነቱ ይሄ ብቻ ነው። መፈንቅለ መንግስት ፈጽመዋል። እንግዲህ በመሳሪያ ያልታጀበው ሰው አይገልም። በመሳሪያ የታጀበው ሰው ያቆስላል፣ ሰው ይገላል። ለዚህም ነው የክልሉ ፕሬዝዳንት የቆሰሉት። ሞቷል የሚባል ወሬ ያለ እውነት አያርገው አይሙቱ።
ቢያንስ ለልጆቹና ለባለቤቱ ይኖሩ። እሱ ሞተና የሱን ምንም የምንጠቀም ነገር የለም። እኛ ምንም የምንጠቀም ነገር የለም እንደ ኦሮሞ በጭራሽ። ነፍጠኛ ወንድሙን ገሎ ሀብት የመውረስ ሚስቱን የማቋመት ባህል ያለበት ነፍጠኛ ካልሆነ በቀር የዛ ክልል ፕሬዝዳንት ይገደል ብሎ የሚያምን የለም። ሰው እንዴት የራሴ ነው የሚለውን ሰው ይገላል? እንዴት የራሴ ነው የሚለው ሰው ላይ ጥይት ይተኩሳል? እንግዲህ በራሱ ላይ ራሱ ምሕረት የሌለው ሰው፣ ወንድሜ በሚለው ላይ ራሱ ምሕረት የሌለው ሰው አገር እንዴት ይመራል? ሌላው ብሔር ላይ እንዴት አይሆንም? ለዚህም ነበር ቅማንትን ዝቅ ከፍ ስታረጉት የነበረው። ለዚህ ነበር አገውን ስትቀጠቅጡ የነበረው፣ ስትገሏቸው የነበረው፣ ማንነታቸውን ስታጠፏቸው የነበረው። ለዚህ ነው ወሎዎችን ስትቀጠቅጧቸው ማንነታቸውን ለማጥፋት ትግል ስታደርጓቸው የነበረው። አልተቻሉም እንጂ ዛሬም ወሎ ላይ ደፍጣለሁ፣ ወሎ ላይ ጥይት ተኩሳለሁ፣ ወሎ ላይ እንትን አደርጋለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ስታልመው ትወረራለህ። እስከ መጨረሻው ነው የምንፋረደው። አገውን እንደዛው ጨርሳለሁ ምትል ከሆነ እስከ መጨረሻው፣ ቅማንትን እነካለሁ ምትል ከሆነ እስከ መጨረሻው፣ የትግራይ ህዝብ እነካለሁ ስትል ደግሞ እስከ መጨረሻው። ችግራችን እኛ ከህዝብ ጋር አይደለም ችግራችን። ገጥወጥ ከሆኑ የሚኒሊካውያን የአዳሪያን አስተሳሰብን ይዘው የሚጓዙ ገጥወጥ የሚኒሊክ ጡጦ ሲቀቡ ያደጉ በብሔር ብሔረሰቦች ደም እየጠጡ ያደጉ ኃይሎችን ነው እኛ እየተጋፈጥን ያለ ነው። ለዚህ ደግሞ ወደኋላ የምንልበት ምንም ምክንያት የለም። ነፍጥ ያነገባቸው ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋል አለባቸው፣ ለህግ መቅረብ አለባቸው። የእስክንድር ነጋ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደር መሄድ ድንገታዊ ነው የሚል እምነት የለኝም። እኔ የድንገት ክስተት ነው የሚል እምነት የለኝም። እንደ ጌታቸው አሰፋ መፈንቅለ መንግስቱ ከተሳካ እጅ አለበት ተብዬ ተጠርጥሬ ልታሰር ይችላለሁና በሰበብ አስባቡ ለጉብኝት ነው በሚል ልሂድ፣ ከተሳካ በዛው ቀራለሁ ብሎ ሊሆን ይችላል። ስልታዊ ነው፣ አይታወቅም። ዶክተር ጫሜ የት እንዳለ ይፈለጉ፣ በቁጥጥር ስር ይዋሉ። አብን የሚባለው ድርጅት ህገወጣዊነቱ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የማይበጅ፣ ለአገው ህዝብ ደህንነት የማይበጅ፣ ለቅማንት ህዝብ ደህንነት የማይበጅ፣ ለወሎ ኦሮሞዎች ደህንነት የማይበጅ ጸረ ብሔር ብሔረሰብ ድርጅት ስለሆነ ጸረ ብሔር ብሔረሰብ ድርጅት ደግሞ በየትኛውም ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ ተቀባይነት ስለሌለው በደረጃና በህግ ይታገድ፣ ይወገድ። ይህን እንጠይቃለን መንግስት። ኢልማን ኦሮሞ ዳሞ ተነራዋ በረዳ ተነራዋ ወዳ ኢልማን አባ ገዳ ካንጎረ ጅርተን ሁንዲኑ ሰደርካረ ጅርተንት ፌቱ ሊቀመንበር ቀበሌቴ ፌቱ ካቢኔ አናዳቴ ፌቱ ቡልቻ አናዳቴ ፌቱ ቡልቻ ጎዲናቴ ፌቱ ፕሬዝደንቲቴ ሰደርካረ ጅርተን ሁንደት ኢልማን ኦሮሞዳ በከ ጅርተን ሁንደት nama keessan jaaraa deema walirra jaaruudhaafi miti. Biyya teenya, qe'ee teenya, qabeenya keenya abbaa fedhe dabarsinee akkan kennineefi balaa dhuftu hundaaf wareegama barbaadu kafaluudhaaf. Warra maallaqaan bitamuu jira, warra maallaqaan naggaduu jira. Eeggachuurraa danda'uu qabna jechuudha, mo'achuu danda'uu qabna. Tanaan isiniin jaa warri maallaqaan bitamu hedduudha. Eeggadhaaf irraa bakka yaatanitti. akka gaarii firraa eeggadha. Warra dantaan maallaqaan gurguratu jira, warra ana malee kaan hin beqalin jira. Isii tana eeggachuu danda'u qabna jechuudha. Akkasiin mo'aayana. Har'aaf asumarratti hin dhaabaa. Haala jiruu fi waan jiru hunda hordofnee wal dhageessisna. Sheer naa godhaa. Nafxanyootaa fi uummata kaan biroonis gaa uummanni Oromoodha. Jabaadha. Rabbii jechaan isin jaaladha. Rabbii naa fi isin uume. Guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa gaarii qabaadha.